Ka Henyo Trap Youth Council Shillong City, mental kasngi palay, kala ujor siya ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills, halor ka jingkan turput jong kisipay, dagbakir fencing, siya jan kasurok PWD, kablan markhab, bar ka Anjali Peterpom. Kumta nakaling ka DC, kala pa pensangin na umardor, bar paru ika officer katanat PWD, banjurip yak tiga jinsina fencing, laka day ka jaka kisipay, ne jong katanat PWD. Nakaliang upresiden ka HYC Shillong City, buat John Lingdo ulpan pau ka jimbitar, ya kani ka jingle jong kita kisipay, bat ongru, ba kita kisipay kimut, ban sim kabu, hakabukong kani kapor baka jela, kadang bulan hapdeng ka lockdown. Umapor haboy obane keren, bat ka DC, lembak ka phone call, kalaitu bakaliyo jing ujor na ka HYC, bat marmar kalapa ya ki officer katnar PWD, bat kibor pulit, ban lut jurip ikte jaka, bat pa pensangi ano shua, ya ka jing tray tarhadu, banda yo ya ka kaipot, na katnar PWD hakas nginengkong. Mana mustap mana kapor mustap ngila yo ke jitep ba demba ke jing ojor jongki pai ba bat jongki kat tu kan ne abde bat ka tu ka jing fencing jongki sipai palat no put jongki bat kala poi hadu ka khap jongka surok PWD te nak liang jong ngi mana mustap na mas yo jitep ngila ningkong ne ngila jing sang ngila mut bandet sakti ke jaka tu ka spot andai ngila phun chua DC aku ningkong bat ni pentep si DC ya bede bat kan ka bentah bat nak liang jing ngila ngi DC balada kidang ya sekmat nak liang jing marsi ni ban mi bat wat ka kum kan ka poru ban pensang ya kini ke jing tre ke jing ya sekmat ke jing sipai ban pentre ya ka tu ka fencing tenak liang jing DC la karpat yangi ban mi bat ila karpat ibad la kular bat jim khia te nak liang disiru hadin la pentep ya ni ba ila de pha ya ki tanat ya ka tanat pulen nang tade IDC jong ka revenue bat kumjuk ru ya ki ofisa jong ka PWD ban de cakti ka jaka bat ban perseng amardor ya ka tu ka jing tre tena kalian ga jongi kum kaseng ni sedap dak ju sokya ngi iba berbor na ka por ka jing skut jaka ka jing kurup jaka jong kini ki bor sipai kumengilai po mo shubuin nang karam bat kiwi ki bentah bat ngi buru ya kajing dia ngakmat ba ladang ngi aila ladang ngi mle ladang ngi mla ban persenge bat ka sapoi ka por ba kini ki bor sipai kisah sina sundan ka giat ang teh khmat jong ka Anjali bat kata ka por bat ka samiru kajing ya huri-hura kembolong haki bebun ki bentah ki caka bat kan wanra ru kajing peni bor padang jungi ki rupai ba bat ki sipai kat kum kajing hajing hisangi kajing tip jungi ka wan mana mustap bat nang bakla ki si kini sipai kini khar sipai ki sim kebu ya kini kalau dang ding ba kini ka jing penbana ya kini kalau dang di kini sipai sim kebu ban pendap ya ka kam kini ka por ka pemerintah te sidon bang te ngas ko juk ka por ni so ban ai ko beli DC walangi pendap ding ba ka phone ni pa ai jing tho ding ba ka phone nak liang jung ila sim kya ting so ban ai ko beli sibuna ban ingat ba mai nang me bodien ban ngiru nginum song mendai tang ba kalakut tang mentah ti hadian kan kalau down nak liang jungiru ringkat bat kibor ba jong district administration bat department ngi selet ban jurip lang ya ketika jaka bat kaju kapor ban dawas dan ba kidai ban pramordor ya ketu kajing tei kajungki ketika jaka